lako mintu siulu sulanasang parano paiman sia sende si tamu sule lante penanda bisarana puang matua umpamaatan na pena ulendui channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Karena puang lata basa sia latanandung lan atu yate dia lamai Yeremia pasal 96 angka 94 saya lako pasal 97 angka apa. Yeremia pasal 96 angka apa 94 saya lako pasal 97 angka apa. Apa dulu lambasa kikatan na po matua may komi tanah sambayang. Tontobangkan tu mak kurai sumanga puang matua. Kama masian mi pak kaborok mi sia kama kuasa mi tang torepayan lante katuangki. Kurai sumanga mi pak dei pagari itu jona mintu salah budangki mi pasitinaya kanila umbas itu jona kadami. Ya kekilaki basa sia laki nanung yo puang pena masalo tu kiranuan la untunduikan ni umpama siang ni lako kami. Sadiakan ni solana sang laurangi kadami ma akada mo kami. Lansangan na puang Yesu ki masambayang. Amin. O puang, kamu mo kamatotorangku sia tambah kukungku, sia pentirerunganku ke allo kapusakan. Yeremia pasal sangkulanan angka sangkulo kasera. Nah dipakondi nakua batta sia manaman si sola puang matua. Siulu kaboro lan puang Yesus Kristus. Diolu si misa lalan. Batu jolu si misa inan kalingkan. Batu batatta mandu si kalando sia marua. Inang napasakka batu nagaragai to mak parenta tu batu pira-pira inan. Lanani temay tobo yo ondong pila komintu sapiri. Lanani umpo pelayo kalena sia ia tu oto na sapiri batu na ba. Dikua nama-naman sia matoto sule umpatarru kalingkanna. Silu kaboro lan puang Yesus Kristus. Lemai pak basanta atu yate. Nani Yeremia umpamanasai lako kita kumua. Yaitu Yeremia lan umpasan-pasanan pak kamayana. Lendu udanna tu pesudi na olai. Sia kara-kara magasa mukumbang na tingayo lan unolai tu dio pak kamayan ya toh. Belanna ia tuto Yahuda sia ia tuto Israel. Mukumbang tua pa bali-bali dio olona puang matua. Ondong pi anna mukumbang menombal lako di atas sengak batu lako baal. Na pourung bu tu parenta na puang matua lako Yeremia. Tang la untanggaran itu Yeremia la untanan dapo sola tu baine tomak tondok indek toh. Ya mau tuto Israel sola tu Yehuda. Apa ya tu mintu agan magasa na tingayo ondong pitu mintu kamakarasan na to Israel tangla umpa sorong boko Yeremia la umpa pesanan ni tu parenta sia kadan na po matua sangadina tontong bantang lan kapatonganan sia umpo sande puang belanna natandai sia nakatonganan ni Nabi Yeremia kumua ia anasi sola puang matua manasa kumua lamanaman. Yamoto anda tangka turanno tu Nabi Yeremia umpasani sia umpak pesanani tu kadan na puangnya toh. Silu kaborok lan puang Yesus Kristus. Lan katuanta si misa-misa lako kita to unturu puang Yesus. Mendadi misa pasanan lako kita to kumua. Nasuaki puang matua la umpak pesanan itu kadanna. Sia katongananna. Sia la umpo gao itu kameloan si turu katongananna puang matua. Apalan unangkaran itu pasanan iya to. Sia umpo gao itu katongananna puang matua. Inang lamu kumbangnya bu tu. Sia la ditingayoi. Susi tu na olay na Nabi Yeremia. Buda tu tahu noka. Umperangi kadan na puang. Sia moka umpo kada kadan na puang matua. Ondong raka
Buda tahu nenek umpo kada pabekse, batu patele-tele. Ondongpi, ana nenek ditingayo, tu tahu umpamalang penaanna, lako kabiasan, lan simisa tondok. Sia umpalosong kapatongananna lako kapatonganan salah, batu kapatonganan, tae anna menggarontok lan puang Yesus Kristus. Na iya ke tatanani sia tatamui la tua gan susito lata ala sangka tu Yeremia kumua la tontong ki bantang masambayang sia mak pasande la kopuang matua tu takana sai tang laka tu usi solangki sia ungkampai ki anta tontong batta sia manaman lan unnolai tumintu allo katuanta. Amin. Rampoin de tu kadan na po matua ki pelambiran lako kita sola nasang. Tontong ki peta da kumota subscribe kita kadan na po matua. Sia da tameka malilu umpak bagian ni lako sang baine sang maneta. Pure sumanga puang tontong umpasiria ki kamarampasan. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.